Koktisalo thangkha Damcherra Amchai Reang Bru Rehabilitation kami visit Khlainani thangkha Tiprasa Hamkwrai Mantri Bikash Debbarma Relevant Department Officersrok. Abani aglona amsini lugorok bai salaikha koklam teboroni jungsalni koknobo khanaka abhaikino financial boroni jungsalo sokombornani bagai shorongmongte shakamni infrastructure development ni samung homong sengjangni hene bisingni koktoma santhero jotona khakchang ke special ke khakchang ku mojantin sarsung phemba ye bethake khakchang masu ke ma tong chini bo resettlement wo chini khokchi mano nai anai ba pandawa brau chin ba panda chuba khru anai hiya phaimo chuno bo jemaya khomarau abaro joto suno pura khenai hiye sanamon ba pandawo khakchang ha ke chung abon de no memorandum pho chung submit khele ha rile ha ke abono naye no chini je krui khoma je chungmaya khoma chin purang su yamaro no pho pura khenai hiye jang chin sar chuno saphaimi ba thake khakchang yama tongha ke chungpho no asa khewo khama kha chungmai na hiye ambo ye chungpho no bono no chung asa he tomodui no BJP party ni ke ha angkebo 58 ne 52 boot president Bikash Reang ain mungkhe ke bota ong bachai kau sa tomo ke bale kham thaipara kambero joto su chin khokchimo khokpe no ne bo panta chin sar chin khiya phaime be thake khakchangma tongo ke khakchangma kaule basa no khakchang Bureau report Chini Khorang.